Umthandazo wesabatha mini yesabatha mayibenhle obangcwele isandlelo sesihlabelo somthandazo wesabatha isihlabelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Mayithethe inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu amen. Manazaretha ingcwele ngimfishane kakhulu ngimude ngokwakhiwa kodwa ngimfishane kakhulu ngasekhulumeni ngizocela uNkulunkulu omkhulu omuhle wasebuhleni Manazaretha abe ngakini ngiyabingelela isihlalo esikhulu sasezulwini ngibingela yonke ikhamente kaNkulunkulu ngicela ukudlula esihlabelweni noma ilanga lingakadluli esihlabelweni 89 ala nathi
Manazaretha njengoba ngisho ukuthi umntwana impela omncane kodwa nje ngijabuliswa ukubona abantu abadala engababona endulo bephambi kwami nabangababona. Ngizoqala nje ngoba besiyisikhumbuzo izolo bekuyisikhumbuzo. Iqala enkosini la ukuthi sibonile sikhulele khona empeleni. Sikhulele enkosini la sathunywa sagijima sizingane sawasha imoto sizingane singazi ukuthi kanti lento isikholele kutheni soze sibe kanje soze sibone umuzo nje okwakhulunywa ngayo inkosi akayikhuluma ngayo indulo ithi Manazaretha indawo ayisekho lapha ePhakameni iphelile mina kangihleli bazokhumbula bese mabebuka la kwasho khona inkosi la ngakho khona imbhobho eyiphatha omama nobaba kangihleli lapho mina ngathi ngihliziyo ngathi ikhona indawo amtheni khona indawo mawusedaweni phesheya leyo ndawo eyisigodi ngathi ngihliziyo ngathi ikhona indawo amtheni wathi nalapho kamtheni la usho khona indawo ayisekho sesosizo uNkulunkulu kuphela oyosehlisela umuzi ngoba njengamanje umuzi uyalenga ulenga ngamaketanga uNkulunkulu ulindele ukuthi wehle la uyokwehla khona abawunyathela khona bawuba nenhlahla Manazaretha. Amen. Ngikhumbula inkosi la ngivalelisa ngizolo ungiqambuza ngoba umuntu okwazi phela. Ngikhumbula ngivalelisa enhlangalala 1976 yaqala usikhombisa inkosi lapho kwahlala khona babamkhulu wahlala umfundisi uMaganda mawukhuphuka ezizeni zamakhosi wena wazenhlangalasi esinweleni mawukhuphuka ukuba lapho sifakwe khona iy'nsimbi itebhisi kulapho esinweleni lapho babamkhulu ayifunga khona ngezinja efuna mina nawe umfundisi uMaganda ngamphitha ehleli egobile kusho babamkhulu wayengakhululekile akaze akhululeke nje ukushembela manje esehleli ushembela akhululekile sihamba naye siyabuka ushembela ongamenzela yonke into uhlala weeks adlule phambili asha ukuthi kuyafisa ukuhlala kodwa ukungcwele kuyambiza phambili umhlaba ayikagcwali lento ayisho ukuthi basezo bethi nisebancane mina Manazaretha. Ngikhumbula-ke ngihlele ngiphindele entabeni inkosi la ngivalelisa ngavalelisa ngesihlabelelo 72 sahlabelwa ukushumayela uncwadi mina ngihlabelanga ngangibuka vele ngisemncane ngabuka amazwi asho isihlabelelo ukuthi ubaba uthi Manazaretha ngeke siphinde sibonane kuyinhlanhla ukubonana kodwa mhlawumbe ngeke sibonane la mhlawumbe sizobonana ekwenzayo abese siqhubeka nesihlalo sithi inkatha yoxolo ehlela abangazi lutho ithile lapho njengoba siselapha singazi lutho inkatha yoxolo yasehlela sabana mangibuka ngibananga umfundisi ayikhuluma ikhona wena angikhokheli wayekhona safunda naye ngiyabona nawe safunda naye sekuthi lento isuka kude ubaba inkosi la ngaye mamathenga abantu ayuthenga abantu thina sesiya kuyona sizingane sihambe nothi ugogo imamathenga ungasayimuntu siye thina nomfowethu lo imbonayo siqaqe siphethe ugogo laba babeyiboleke sifike sibeke etafuleni ngqongqoze sishaye etafuleni ekumgidi wamakhosazana sithi masiqhamuka sesiyovalisa sivalise kuye esikoleni amamathenge athi ngiyakhuluma yini webantwana sithi baba siyavalelisa siye esikoleni sisho into eshoma siyavalisa baba siye esikoleni wayengasho lutho alivele avumele ekhaya avume ekhaya sesisukume siphinde siyohlala phansi bese sisuka lapho siyogibela nakho ezansi phansi endlovu siyogibela amabhasi kasimamani kanye zemhlobo azokhumbula lapho
bese ngihlehla ngikuye njengoba lokho 1965 ngiphumile la engalweni phumile bazokwazi abanye mina ngihlala eJamangweni okunedodo kama eJamangweni sihamba ke mawuye esitolo uhamba ngezansi kwendleso hamba ngezansi kwendleso ngihamba ke la hlangana khona umgwaqo oya ngaphakathi nalo engiqhamba ngawo ngezansi kwendleso ngahlangana nobaba mase ngibala manje futhi kwaku esibhedlela ngavukile ngahlala kwakuyedwa inyanga ey'ntathu bathi abakwazi ithambo laseqhosha namanye akuyakhombisa bakuzoxhala laseqhosha ithambo ngaphethe ikudla kaparaphini ngapho kwakuhamba imoto kwakakabi idodmo nako kwakuseyi-Ford Firenze ayihamba kantusana yama shayela umshayeli unkosana umdlangisa lokugcineze umbangeli base kwehliweni wathi wena mpana ngakugade kugelebe wena mpana wotshela uma wakho adobe lapho la uphuke khona la mabhuli khona athenga amafutha esitolo awadobe hayi uchaza wakusiza amadobe awadobe aze ngamtshela uma akubukiwe wakho adlula ngakuthenga parafini esitolo wane namseni one upset. Second cool. Upset. No. Afika ngamtshela uma ane nomkhulu ngathi umkhulu hayi nomkhulu wathi lapho la ngimela khona uthi uma ubone kanjani uyuthela apho kodwa ngamafuku amashisa uma katika nasakho wasuka lapho wabona ukuthi babe idumile washona stop wathela ibhodlela umhlaba wabona ubaba umkhali wakho ukhala stop wathela ibhodlela lamafuku wamshilile lapho yena ithaba la ekhaya kusebenza umoya namanje ke dabuke beni umuntu mephusha aradinge phansi akakulazi kaso ngisho sakhala ungafiki nola akulazi olayo woza kahle ngoba into yakho ithola ungena emasangweni into yakho uyitholuza uyithola ufike ukuthi babamkhulu ubhawala babamkhulu ucela ungene emzini wakho uyitholile yona manje wena usuhamba uyikataza lokhu mina ngifuna ukubona ongathi umshumayelo umshado kodwa izolizweli izolo ukuthi mina ngifuna ukuyonikela baba endleleni lapha besikhona ukuyonikela baba mina ngeke sizwe kahle lelo zaphele bantu wena angisho kwamsebenza ngaphakathi kodwa lelo zaphele ukusindisa wena naku nasebhayibhelini ukuthi incwadi angazi ithi lapho bathumela kwakunomuntu wayenazo zonke izinto ephethe amabutho ela yonke into kodwa enesifo sakhe yedwa ayemboza engabonakali nezifo sokuthoma ngaleso sikhathi izifo sokuthoma ngithi nala siyafrekobakhona bekiyomazizofutha kodwa lowo muntu lo wafika umuntu kaNkulunkulu wasephuma isigijimi la ekhaya kuphuma inkosazana sathi lithizwe hamba uyobhuda noma uyogeza eJordani kasikhombisa wabuza kubantu bakuthi ile nkulumo ithi imkhulu kangaka akwazi ukuphuma angibone wangena ukuphumuka enhlizweni yakhe ukuthi imkhulu kangaka nawe mhlawumbe umkhulu kangaka Nkosi yami kanti ukade wayithola ulokhu uyiqoba ngenyawo ufuna ukuyokhuluma nobaba mase ufike phambi kababa ufike uthi baba ngiyajabula ukubona awusasho lutho futhi baze bakuninza bathi bangenjalo uxoxa indaba oyi mina unikela Nkosi ngagcina ngo-2008 izothuthi kwakwenze njalo 2008 ngo-2007 wakhupha unkosikazi kanti useyisona wayentabeni enhlangalala wathi mayibuya isisu
Akhithi ukubuyaka akuze hayi kwamanje wasebuye ukiphatha wayisola mase wakuthi masashaya sosikhathi ngoba baseyinyana masashaya sosikhathi ase yiyothi ngangena ngapha nathi ngikhamwe wayephuma phandle bambele endlini wathi uyakhuluma wayethi ungebonzi uyakhuluma baba yakhuluma usazi ngathi khona ufuna ukwenzeka njengasekuqaleni kodwa hayi lo uzophila ngeke kwenzeke ukhona uzophila mase tasume kamkhona uzophila suku khombisa uzophila akukho suku ukhona lo mali wa-2008 no-16 years manje igama lakho uzophila ngoba waqalwa ngaphakathi wathi uzophila hayi bangayikheli yakuleka mlodo uzophila kwaphela uzophila bese ngwele emuva kancane hlehla ngwele emuva eqala aya kazuke asiphathanga kahle kazuke asiphathanga kahle siyaphisa ukuthi ungaphinde kwenzeke lo ikasuthi ingabi nomoya onothu umakongo nothu makwa idlo zingezi nothu ungazi nothu ungezi nothu ikasuthi kwenzeka izothi yolulwa manje achafa umncane yamthahaza mbeka thina-ke sadodeka lapha khona kodwa sekho thina sesizwe baba omncane engasekho omncane eseyinkosi yamaNazaretha ukuthi nina ntasuthi nangikini leso silonda sasilokuthi lona akazoyizwe sakwaphi la mhlawumbe kwahlawulwa ngaso kodwa ntasuthi namanje itasuthi yangena ney'mbobo esasothini ngoba sekuthiwa lukho ungangena laphethepeni kwasuka lapha akulazi ntasuthi ngalesa sikhathi itasuthi yajaha umshumayeli itasuthi ayazibonise lokho umshumayeli kanti inkosi yeza ngeHess lapha phesheya esitaweni lasekhipha amawula khona yafika lapho iHess yayigreen njengalezitini yeza sonke abantu bekhala beyinkinga akaze ikhale mina ngoba ngangazi ukuthi Thixo uyahamba thina sesizwe inyanga yezulu iyadala usheba kahamba usheba ushithi mana zinofanele nikwazi lokho kube sebezweni ukuthi uNkulunkulu kwaphela kodwa uNkulunkulu hamba abe nesikhathi sakhe unesikhathi sakhe uyabona noma sibhale unyazi selwenzeni kwesikhathi 14 months ababa so ngo-2010 nasikole ezansi nayo indleso nayo insinde sihamba umhlaba wonke ungabala uthi ngoba unento yakhe ayithunyiwe ongafanele simphazamise thina singabantu thina silandele ngemumva njengoba etaskoti itethu zethu masenkonzweni bese sihamba siye emadokodweni ukalake behambe bekwenziwa ukuhimbayize lenta ndikhulunywa niyethise lenta ndikhulunywa manje ayisethisi hayi ukubeka amadoda hayi kuthika manje kuyathika ukuthi inkosi ithini iqonda ukuthina lokhuya kodwa lokho kubi kufanele kuthiwe yazi yamnandi ikanje wethatheliphi ngoba kufanele ube khona othathayo kakhulukazi bakhono abanyazibona mina kodwa amakhono ningazi izinto phambi kwethu kufanele ube khona othathayo ishohani ngoba mncane umfishane kakhulu ngoba ngisho mhlawumbe kufanele uphathile kodwa nje bese ngibuya ngizenyangeni yezulu inyanga yezulu igijime kakhulu igijima kakhulu isindala inyanga yezulu ithathe masibala ngokwasemhlabeni ilanga lokuthamba kwesathiwa inyanga yezulu yathatha ngosani kodwa yagijimisa okwebhungu yagijima umhlaba wonke
yathi sebephakathi bahlangabezene umsebenzi wenu bahlangabezene sebashumayezile sebephakathi njengokubona uNazareth kuyo bathi sizokhetha phambili usetshenzile engaqala ukusebenza sengilana lokwakho kwemini lomuzi wasebusheni aqale kwakho komuzi inyanga yezulu iyona yalungisa ePhakameni 1969 amadokotela waqondisa konke kwakho kwesivile ngokukhumbula kahle wathiwa ibhanoyi mashuka urebona ibe indondo kwakuyona ndawo indondo lapha enandade kwamaplazi empini ungabonze kuhle indawo inabantu abaningi esePhakameni yathi iqondisa inyanga yezulu iqondisa kwaba ukubona namanje kuyephakathi amadokotela okuru maqondi aqondwe inyanga yezulu angikhona 1969 nelakithi lakho bangulungile lokhaza shona njoba unyazi umanje bane yonke into abayibheke ukuthi ngoba ilanga hlangana 1935 kodwa kuthe ngo-1938 ilanga lathumela abefundi labathumela bayobuka ilokishi lelidala lakhona 1940 lala khona kusasa abahambe bola lokha lokishi ukuze bakunokukhamba kwabe wathiwa hayi yani babasholi nalo kwase uze walungiswa inkosi ise ingakabi inkosi ise sisadinya babumncane kodwa walungisa waqeda wathelwa yonke into kuyena Sigelele ubaba Mabuyisonga kumenyeza abantu makumba kumthandazo bakwazi kube khona abakwenzayo babhala amagama abo asifala amagama ethu bangcwele noma ngabe sehlule kukhona kodwa libhali igama lakho okubalekile libhali igama lakho unganikela ukunikela lokho okwakho izinsizi zakho futhi ungensizi uma ngokwakho umuzi uthi khona into sokwenzile lesa sifole sezathi yilo yenzile nalithatha abamkhulu kuthiwa begawula iy'ngodo entanga begqoka amabhanti besuka nogodo entanga bazofika ePhakameni ugodo lwalungena ebhantini ludlule ebhantini luzongena eyembeni ludlule eyembeni lungene enyameni waseqhubeka umnikazi wensuku wathi ludlule enyameni lothi umphefumulo
Lolo por fue. Neni chul pe gala. Lola cheloxi. Ije ngi chul pe ote tapi. Wa panis. Kale pa ti ni. Lo kurma. Eta be kurung wa ya se ka wa ku le ko. Boli le no boli ma ko be ulo ki de so be. Ije so ko ma sa ba ki ku ro na 58. Il visita. E la wera il avrà il visita avrà una il voulait ma cause alla macati il voulait ma aubani un chache il zamana tubiaki tubiaki ama cause ai oh don't want to ai kan is it that what am I Israel is in as it passes abantu babe abafundiseki wena nakusha baka ahaba atubi moto ahaba ahaba
naye ihasema mwisho baba sasa sema basa kwenda mtuma mapalana mtuma ndio maisha kubwa itamba mwana hivi ndio sasa ndio kwa kwa sasa kile kwa ingala kwa kwa ya zamani sifa na kana kwa hai huko kana bukti Denis vai estar aqui, né, Roma? Aqui que nós estamos. O pai é seu. Mas você não muda, né, babá? Vai ser. Papai, nossa. Ficou na história. Vai ser. Wapun apa? Kami konsepsi sa sekretary. So ganito ay masa sowe itu plus kondisi ini kan sama shamba sawa ya shi ide ga ko shi woni nawe weza uchi upaso amukoperti tatu paso la upaso mama bonira chakashasko na ziko kwini umawabela abakambe uboti babakambe hamsame tashangisa nazi shakanye tash ngoba uNkulunkulu abuye umuntu uNkulunkulu kuqala baba makhulu sambona uNkulunkulu elanga lesibonile uNkulunkulu enyangeni uNkulunkulu othiwe uNkulunkulu lama uNkulunkulu yomathi labo abantu abaphila bo labana bayibumba kodwa baphila bo ila sote aisa leo nikubutia noma ngwempile hapa awusebe sakizike sesebenza udokela bengakho ushama shikela ngakho kodwa mkhumbulo kadeni ngaze mhlanganweni kama baba mhlanganweni kodwa yakankhumbulo sekuthi asikaphele kakhulu inyanga lezo yathatha 1997 baba yifihlo kwenkosi na January 2 mana kosi pero la makanya na ngoma kaka itabata kwa hiki na pattern ndio wakali yangu ya kosi na kosi na kama ndio tabata kwa hiki ndio kurada hala hapa wasi hukumu kama vile kuongezeka wale watu ambao kama ndio sana lobo why is it of those car so they discussion about what why hola jual lagi
1977 yahamba sihamba-ke mlandeni yalana angisebenza khona 1977 kodwa anyango ukunhlangaza ka-1977 kodwa nathi isemsebenzini ngawuthanda angishiye ngapha usewukuthi ubamela kodwa sathi sindabeni kunemvulo ekhambi oyaziyo nawe wafika njengamanje alibheka iphepha lakabona eveza izandla kanje evula izandla lapho lelo foto lapho kubona afika nalona afika ngakuqa lapha kubona wathi ephenduka evule lelo zandla wathi usufike khamba kubo angathi kodwa ithe izwi ngifuna inhlangazo awushiya lo msebenzi ababezinhlangazo kwaphela aze baphila khona akala ngenza kamasakaya ngomeyi amusha aluza kuleyo phesheya ihamba nosikhala azanayo ngomeyi qhubeka ushebe uNkulunkulu manje uNkulunkulu izolo uNkulunkulu kusasa singalindeli amadoda singalindeli ikomiti lethu ukuthi sihlanganise siyisinto ezinto ebucayi ayokunye engabithi indoda ezokhonza angabithi indoda esatshwayo asabe uThixo munye ngaphezulu 1977 waphuma kuhlangana baba abazulu ngazo yakhumbula ukuthi ngathi ngikhamba ngehla lapha kamawu umgidi ushaya kamawu ulapha esitaweni phesheya athi ngikubula abantu baba laqolisa ukuba bayifakophaka noma mathamasela ayicream khumbula kahle babili yabayo ekusemki ahamba ayikhaya awushintsha kakhulu analandela yayisakhona imvuma lena yasemakhoneni ongafanele ihlale ngoba bethi singahamba amakhona uma ngilahlala ababili nabathathu awuphizo umthamo awusaphizo umthamo mina njengoba angihlangana ngizophizo umthamo nawe phizo umthamo uzobalekela ukukhuluma ngoba ukukhuluma lokhu ugcina usekuphela ukuthela ugcina usukhohlwa ngoba iqale ekhaya iyabhedisa njengalombobo ngathose ngikhuluma into ongafanele ngikhulume kodwa ngoba kuthiwa njengogahla ngaloko 1977 wadlula uJulayi kwahlakazeka uJulayi kodwa sekubonakala inkinga kwakukhona umama wayekhishiwe ephakameni wayehlala esiphungu bankulunkulu mama abanye abadala wayehlala esiphungu umama osemdala wayenenkomo esiphungu akakhumbula esiphungu aphethayo wayenenkomo emsayala wasekhishwa ngokuthi uthungo abababulekami wathathwa wayokwakhalapha enzansi abakasithoba khumbula kahle indodana yakho umama ukwazi ukwenza wasekhona khaka bese ngabafana babo sayinza sindala bophele baba abaya amaNazaretha eshiya ubaba inkosi yakhe hamba ayofuna
ubonelwe umama, abonelwe umama embonele kameleni. Asile kaphela yona kwakule eyahlukanisiba eyahlukanisiba abantu bayalala inkosiko leyalala inkosiko kwasikuwa baqonqoswa bekuqala yaqala ngayo yase beyodlibana inkomo ilona kuyazi nakhiyo nanisifana ubaba wayethile babamzana we-foundation yangabikho lento amaphepha la wathi ithirazala ngithiya sakhofa ithiya babathela bafaka pheke besekuthela benza lento itemposi bathi laba badlizwana nkomo ile eyayihlala owasendiya unonkobe kwakuyinkosikazi yasendiya eyafika kwabamkhulu yazocela abantwana yamlandela zafika kwaZulu mase esekwathabanta abagabekho abaphesha olwayo wase umama director lomntwana wamqamba igama lokuthulwayo yabo lowo mntwana esambona insini sayibona nayo hayi unenkobe wayekhona wayeselindlu yakhe lapha Abazi phakathi ngemuva manje makuba ngomdedele esinxeleni ilwana khona usuke basebenzisa leyo ndlu wagcina ngempela ngoJula kwathi ngoSeptember waqala wakhona abasotele paradise sota inyanga yezulu paradise inyanga yezulu yashita lapha ehlala khona ilanga ehlala ngezansi base bona ebalaba uthi uma bona baphathisa kina bayala kodwa bathi uNkulunkulu uNkulunkulu ahamsana nokuba uma waqala baphathisa kina nje asisho ngedela izitha zingene kodwa musuba nomoya oshisayo phakathi kwamakhono ngoba uzowaphazamisa agcine singayibona angasaboni ezokwenza wena ukuyithatha waqala kanjalo ngoSeptember thatha sihambile basabakabhulwa incwadi engabe kamafuna asale sekuwele phakathi khona asebenzisana khona la sihambe wabasana isabu baba nanisebenzi akwephenka abantu babonyaka nokho abuya ngasikhathi inyanga ezifika wakatshala lapho yonke befika nalaba ababengathi babonke ngekwadlala ngoba yileyo asikhona phela ngekwadlala wafana kwahlangana lapha eSahili lapho mhlawumbe lolona ebamangile wahlangana lapho ngikhona bekhuza abankayi lokho bathi abakhona isiphithiphithi washakana nabo nalo kwamkhumbula ukuthi kwagezeka asikhumbula kwagezeka kahle yonke into kwesiphithiphithi sokwenza esikhulu sesanyana akasuke ngibuyana oyingane sesibasibakulezi phela lokho kwenza ukufunda kuqala athi kusihlahla la office okwazi abafundi bakhethe isihlahla yiyo leyo ntuthu esela ukuthi kuze kalisuthi kuzekani kalisuthi kuzekani asisho ukuthi iba isithithiti kodwa hlukanisa phakathi kokungcwele ngeke ukuthi njengoba umfundisi kanje uzomkhipha la isonto
agijima pekeni, apige pesa apita pekeni. Noma ndio wangu mfumo wa kitinizi. Kwa hiyo tasuru kitinizi. Tuba sina mapagati. Nati mapagati asasa paganja. Lese msewe tuna kwa sasa tunasema bila ngati tutu hizi hapo. Kwa kusura wa 2001 ikawa mpaka 2 weeks. Au kile sasa mtu. Kwa hiyo hata wao ndio mpira watu 2 weeks. Au shalaje watu wanawana. Au pale sasa katika baba. Shalaje watu wanawana. Sasa nani? Haiwezi kuelewa sana. Saya ikibisi na koka ndio mko pale kule soko koka mapo pamoja na mashamba mingi sana kama soko. Na ndio tu sasa. Sasa katika kesa. Utuwe sapi. Sasa kuti na yobulana nje awuyazi ipaki ilopepe ya kimete phakathi kwakho nomndeni wakho bathiko nomndeni wakini mhlawumbe 2 weeks lesinazo 2 weeks ozophela nini mina wamamazi wathi wamukela lapha yengizama ukuthi ngibokiseni ngihamba kodwa bese ngikuwo nawe basoba bantwana benkosi ngicela uhlale njalo ngingakhuluma kuye kuba ngcono kakhulu umuntu okuza ngoba vele okuyikwenzeke phambi kwakho uma ungumuza ungcono mase kantoka kwakhunya ngoba kwakhambi kanyana Disemba, bese itamente lo serve. Bese si tabela lo si tabela. Nella grata così. Tabela si tratta in school. Che stava da tutto quello cumulare. Mina cumula lo. Usa se sta, tanto sono da, io sta uno. Così là, c'è la vita. Si sta basso, si sta facendo uscia. Nanti usha mata tolenda kodwa nje basa tena usekhona maqhaza sekhaya nalawo mazwi kanje inkosi sekwehla njengoba ngisho ngincane kakhulu xolise la nyathale khona kabi siqhamthethelele nebandla lenkosi bantu benkosi bengiphethe incwadi ngiyiphethe incwadi angazi into bengithi ngikhuluma ngithe ithi angikhuluma ngakho
tarowanika nanti kwamba ikelele ikitika ipelekwa ikebenzo ikabele sekana izwe Nkosi ithe yovalwa isihlabelelo ngama-4 siyohlatshelwa uMashumayeli kwaphela. Nkosi usuphama
ekusandeni kwamaphumulo sathi mazweni phezulu zaba nempunga zavungazela ke kwamangala amadoda amangale kumaqamntwana omlungu sayitsheni wahloma ovule iBhayibheli lavuma avule iTestamente lavuma unoqandela uyazi ngokwakhe unomlethi kamadinana zonke izizwe zithi mlethe udlwangu udlwangu udobongana nkomusa kwapho ukuphondo kwezakithi kwezikanyathikazi umlamlambuze ngabezeke zabulalana inkunzi luphondo lunye inhlaba ezinye ematshwabeni ugebhumbana phansi kwelasemzumbelethe ezinye kwawaphuma iphethu kwaphuma izizibi indaba esizwe ngotokolosho kwelasesanfesi egumbatana ethi indaba enkulu isephakameni inhliziyo zethu zamavakavaka abe siyakholwa siyobona ubhombela isitimela esamampondo esama lapho ongamanga khona itimela kwelaseBhorazili bafike baluza nabankalokazi ethustiki belovusa usigebenga khambula lwelafakazelwa ngamadoda akwashibase ubengemfuphe eshishibeza ubefana nesihlanga besiphika amazala oguqa abadele benguwakithi ephakameni kanti bezofunga ngolangaphuma sikothe nabalothala abanguluzanda sinemsebenzi njengelanga engumumahlombe ngokhungubala uhlahla somdebe singahlalanyoni sihlalo ngezezulu kuphela ingidingidane egidisekade kwasabegidisa okuhla phansi okuhle emzini wakho sephakameni umhawuphalala abasinda basengozini umanda sithebeni njengesonyama umbheko kafikanga kwelaseTransvaali ubebhekwe ngabansundu nabamhlophe umahlombe azingungokhungubala ubenjengokholo lephakameni inqili labhajwa kwabasemhlabeni abebethumele inkantolo umehla kabhekananga nakasatsheni umanda sithebeni njengesonyama ubengokuphakama kanti uzosefunga ngenyangasezulwini umkhonto obazemazulwini obazengonhliziyweni osekhazela basebethukusa bethusela indlu kajamana nosenza ngakhona kute kulabafazi namadoda abehlelethekula ngaphesheya ebhambayo kwelasenanda ethi nyangasezulwini makwabusa siyolufulathela siyofuna izazi ezazumuthi kwelasenyakatho umuthi kawusebenzanga lutho usodidase bantu bethu dimbala okuthi njokuthi senomalengwana lojanjube kwelasenanda hindu kamadida befihlenzi namafosi engqezivele abatsha bekhiphe ephakameni yawufakazela umuzi wasephakameni entabeni entangakazi uyawugeza umuzi wageza isililo sabadinda isililo ngegazi abebengubofika babefike bengamachophetshani namhla sebejikela imbengasezulwini umkhosi zamuka bengokuphakama inyanga bengaphathi ikhwama ezinye angayiphathi ikhwama inyanga bengafune imvulamlomo ezinye angayifuni imvulamlomo inkosi evunywa ngamakhosi ezizwe ufakazi udabeke entweni eyinkosi kwabangcobe emaqadini kwafakazi umzonjani eyinkosi kwabangcobe emaqadini kwafakazi unjila eyinkosi kwabangcobe emaqadini kwafakazi usilwane eyinkosi kwabangcobe emaqadini kwafakazi uduku elibeni eyinkosi kwabangcobe emaqadini ethuluzwile ninantata abantu basemaqadini kwangcobo elezudumo nahlasela nayivuma inyangasezulwini efana intaba zasengqaqhube ematabetulu bebekumuzi wobuhle kwathi ubuhle bophakama ufakazi umuzi ongaphindula imeshowe kwathi langa belisedumuzeleni abafarisi bebengamatshe esandleni labamezizwi kamzonjani ingcobo lathi phuma nyangasezulwini nababafarisi bebengamatshe esandleni bakhomba udengezomncindayo babakhomba obabayo enyangeni yasezulwini yahlala inyangasezulwini eqamba umuzi kwathi ubuhle bophakama kwahlala udingo lenkosazana kusenkosasezulwini sibasefe sibawela okwambili ukhipha amakhatholithi umkhipho edukwe nakundiwa benkantolo walesuka icala uthani namthelela lapho kutheni bamanazaretha langabantu umthelela kanjani uma sehlala lonyangasezulwini ingcole ekhakhala emazulwini inabelekwezimuazanabela zentakadela obenkoneni uqesiluisikanina lendaba zayizwanga ngokumakholo kundaba ezitsha kwengalo bangasanda kanti engawuzokuzo labantu uthelezi lelonto ngesanda tendelelilo esidwa udaba lwesisabantombalo abebekhebezonesesandleni umkhame wayindelela nakwezimamopafidindiziyo uphakale abazondayo ekusimadamela behlala sasezulwini bedlala ngegejenzilo wetibanyonyisa nemambi thokoza naqandayo etushazananisindabe emapepeni oamabusekwenene bengasuthinjalo kutongolfele kungameni ikhakhasi kukanulesanisisona lwenyomo sikuzasimaditelazana omdelene wethiwelekosazana babavulonyazi abathumele gokuba bafuwezikufanele amagugu yonyangasezulwini babavulonyazi babathumele gokuba babafuwezikufanele amagugu ilanganelidilo sitakumakolo
Zonke izizwe